Malo le soifua talaflava o se whaapoponga o talafau o le radio Samoa. Momo atu mai le taua i Iran, i se ripoti au pitura tamai o le taua o whailua ai e le CNN o nisi o suisi ni o Iran o fasiotia ma o whaamaunia ai fo o se tasi o i rātou ia o Ali Larijani o ia le sa whaulu i eira whainga o whaiunga i Tehran. Sa whalaurua i se teimere i mamau atu i Israelu lea tūlanga o maliu a o lea lau o whaamaunia mai e Iran lava lātou. O le isi wata ua fasiotia o le tangata sa whaururu i eira vaenga whaamiliteria Iran le paramilitary force. I Amerika wa whaeroe Trump i ana paanga po o allies e fōringa o te tauna toe tō manatu Amerika i le veai o ia masu i le NATO. E maise le whaiti o Trump i le lefe soson iane o ana paanga i le taua. E maise la wene mata upo e whaatatau i le Strait of Hormuz. Wa liputia fo i le whaamawai o stasio suisinia o se tasi o vaenga Amerika le Counter-Terrorism Intelligence o na waia ta ua wa le mawhai o na ia whaawau le langolango ina peo le taua i Iran. Whai mai Trump o se tūranga le nei fo i le whaamawai ane o le suisinia. No whai a peo sa whainga Amerika ma Israelu i Iran ai tō rua fo i tangata o riputia o maririu ia upenga whana mamawa Iran na oso fo iai le o ngā tutonu o Israelu. Pai Afghanistan ma Pakistan, whaelo mai siria de whase lau tangata wa maririu, ma le rua se lau ono sfururima o lo mariru ai se oso whainga Pakistan i se no fuanga i Kabul a whaua wai perfecta winga i de vāo atunu e lua, o Pakistan ma Afghanistan. Ta ua le CNN o lo te ena Pakistan ia whaamatalanga whaapele moni, mai tau whaasese o na saanga i sao la wala tau os whainga i le no fuanga o lo iei le militeri, ma no fuanga i langolango ai whainga whaatupu whaalamelawe. O le os whainga o ta ua na tupu ai whaatoa mai ani nei tūna, na whaeroa nei e saina o sauni e whaatau nuu whaataranoanga, mo se whire e mui le vāo tunu e lua. O isi tau mawhainga mo se whire mui le vāo atunu ui e lua, na tau mawhaifo i ei mua atunu e pei o Qatar, o Take, ma Saudi Arabia, pei tai ere i manuia. O whaifai te tele pea ia ve singa, ma pea ma le afe onu se lau maina le vāo ro lātua oi. O le toa tele i lātou wa mariri o ta o mai o tangata lau tele, ma lo o whao nei susu. Enga. I Italia wa lapata iane Italia o le Vaalusia e whiawe iei le kesi o whaasolo lava ina le mawhai na whaatunutunuina le rei le atu me titirani a wa ua leise au waa o iei lunga ma lo iei foi se vaenga tele o le waa o lo whaaleanga ina mai onu tupu mai eise whaaleblave tele a whiaire si o si o manga ma le sami. Ta ua le BBC se whaamtalanga mai se sui o le maloa Italia wa te tau wana whaia wawesenga i oinga le waa nei au le ipa ma whiaire vaenga o lo iei. E le o whaia lava se whaamtalanga i Ukraine le mata upu lea e ui e whaape o la tauna mafuai o na leanga le waa o na oso whainga i le amatanga o le masina. O le papolenga o no lo o ilunga o le waa se vaenga tele o le natural gas ma o whitaua ina foi o lo iei matane o suau umale kiso i lunga o le alama waa. I Ausitalia, wa iei foi seisia wha ua liputia ua lapta iei tangata i Queensland i reitu i mātū. Whaamtalanga le waa ai tau o whaamawina le a whai le malosi le vaenga wha po le Category 4 storm e a whia inga tai whale o Queensland le Australia ma lo whaasolo pei na malosi le wha manga i le tu i se sifo. Wa whailua o matangi o le malolosi le 2 kilomita le tu la wa whautua i nai no whanga la latane iai i a wha e tete. O le malosi o ngaru le isi la pata inga e meise o le si i o le tai. O le wha wa wha ingoa na rau mai ono wha alongo ino na whianga i leanga i atu i le whai ungo le mai aso. Talamunumuni mai New Zealand wa amatalia nei le wha alinga au pito te leire le rolangi o tūmanganu SS le Pacifica, le Pacifica Cultural Festival i le Manukau Sports Bowl. O tanga vai o atumotu SS le Pacifica wa ngiangia i lea no fuanga, tumutumu atu iai tangata Pacifica mo le mai moina o wha fianga ma porkala me umo watu whaatsia mo le wha moe tāua lea i tausanga taitasi. E 5 stages wa vaivaina iai au fiai le atukuki, Niue o Samoa, Tonga, ma le stage mo whaafianga sui whiwhiloi. Saunoai le whaatono le whaalinga o se Yuli Terry Leo o Mauu i le Radio New Zealand o se teimi whaapitoa le nei mo le Pasifika e mawhai ona wha pa iai tanga vai le Pasifika ma pepese whaatasi i se pese e maise
O le oane whaatasi umafoi, e sidia le valu se fulu afe tangata o lo fuafua e awa yatu i le festival le Polyfest i le neito sanga. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso manuia ngā ruenga o whenga ia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 555, ovalu se lau, lua, 555. Ua mawhainei o na whaatau wantu top-up le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhaifoi o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fiefoi o na e le stalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top-up a le Digicel. Pe lafo ai foi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi talanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porakala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane i le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Eva mai pea i the radio kasi 5 i vakolu a mo. Au ngā tele sunga mo Wow, le pongisa whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo i e le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, maloi mata. Fitilo fai solo, wa le tawailo na loto. So e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese i whaalawai a o se ato whangu pela vai o se papa mafu a mu i ala salo wa file mulo na masalo salo se i alo whamai Ola wale mawhai Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua No fi mai mafia Wa so ai le tau Nanga ua pia E la foa ina O ia o se tasi e lea no faina E masa e sae
O lava lava e le taina Puno masomali Le ese upu e fai mai Leu so e sauia O le vai nulea e te tauma faina Kapu mai e le paono Le faa malu lea uma e la ina Ia faa mali e ina Pau se mea ua o mawaina Faa lango mai Ilo utau au e te mapua Le uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Mapuma e le paolo Ya le da o le pese fe mai sauia o lo utau au le nei e te wha lango i ai ina ua se fulma le wha minute o le ua te ai nei le tu lai wha poponga foi o le Gagaifo Faiva o Samoa ina ua mai ale tai au na nganga e ai mo so le la ai ala usu Samoa ala seu le tunu i ona Faiva lo filima e masani ai Fatalo fa male nganga fa lalo malo le so fo via alo fo i le langi matafi e wi na taupo ia fo i le fulu ia on ole tulanga lava fo i le fesuia inga o le tau i le vivela o Samoa ia e toi tau nu umai i le atunu nei o le lava e faisi ma ini fo i le le malulu ia ai ole le faia fo le ole me ole ofu ma fana ai moi le po ai ki lady le mea le na pei ua tei ai fo lea. Ia ai ui o lea, whaaftai lea tua o lo mau le ola ma le malos. O wavenga na e whaia lea tua. E re talitonu i ele tangata ai o te matua talitonu i ai lua se lau pasene. Ele na wavenga e le ma whaia e sisi lava tangata o na whaia. O lea, whaamoe i a te oe i le pō atoa. O e pei ui tātou o le tangata o whioti ma o se ngia mauli. Aia, ona afe mai leo le ngago le tua e fangu ia te oe. I le tae au sengi. Ma e la ngona ai, olo o e maua le ola ma le malos. Ma whaiona e mana manaba. Ma tilo atu i fafo. I le susulu o le lapa o le paufo i o timunga. Ona i loa ai lea, le tā ua tele ma le whaamaoni o le alofa o le atua. Ua ia whafangu ia te oe i lo moe. Ma whaafo i mai le mauli o le tangata ola ma le tangata soifua e te mana vaina ai le ea. O le ala le si me fai. Fusi o le whau o malo, ma moli la palapa o malo. Ma vi ia ma whaafetai o le atua i lona anga le lei. Wana ia whaia foi lea va venga i a te oi. Ia e pangalea, e isi teimi. Ia o le whaia le atua le va venga le na. Ai o le venga matautia fo. O sila fia le tua. Ua tā fo i lau taimi ma tā le longo. Ua te tau ai. O na wha malolo mai oe i au ngā luenga o le lalo langi o le soifuanga nei. Ai fo i atu. A tonu fo i ai. Mai utale tonu fo le nā mea. E ai fo i isi ngā luenga. E whaia le lalo langi o nganga. O lo mana o mi ai oe. E le tātou ta mai le langi. Fatalofa mo le nganga whaaloalo. Maufa lofa fo i a te oe. I le tautua le si ufongo Samoa, le Radio Samoa, sfulu liba i vatolu a mo i aukilani. Ia whapena fo i. O le tau walunga atu ai i a le tautua. A le tau wha i a whonga mua po le vitalinga fo i a se umanu Francis Ioane. Ia e le mawhaina atu. E nofo mai a mate popo mana o mama tuli i. I le wha foi na foi o le tātou polkalame ma tātou masini. Ia, awa o le vai temile nei. Ia lua ma whai vole le ma tau pēle masini. Tau pēle whakula masini. Ia ma kau whake. Ia o le tāleni lale na ale a foi o le tō whai a se umanu. Ua umana ko leni whapitoa i le meo le first aid. O le first aid lale na o meo masini e whaangaina i meo whaasala launga. Ia male masini e whaonga o tātou wata e mai boma i ai
ia pa anga le Radio Samoa, ia me se vo lunga le YouTube, ia ma le tātou Facebook page, ia ma mata mai ai, i le la le leo lau whanua nei, te wawahetu i o tua, watu le whamalo, te lenga whangamua, ia, ma le tautua ina fo le tātou atanu, le atou sa veo le ulua iali i pestata ma langi le nei, so alo, ia, Al Harrington tu manu vau la veo, tātou toi wheloa i fo i pu o manu, ai leo pu o mala o lumo le nu, ai leo tu o le nu, te le fo i tala i manu, ai titi i mala, ia, o le whaafitai le anga le lei o le tua, i le taitai mai o le soifua o le atunu, ai me se fo i pa anga tō tino, alei atou sa veo ma le Radio Samoa, ua mawhai ei o na tātou lau lua fasile whai, i le o ngā tutonu ngā le mū o le nei mai aso, le o tātou taunu o mai i le aso lulu, aso sifuru ma le valu o le masina, o February, Mati, ia o lono winga, e le o toe mamau fo, i wa pasi ma le afa aso le nei masina, ia o na tātou tūlau, ele fo i lea, i le masina lo na wha, o le nei tau sanga lua fe lua sifuru ma le ono, a me moe, o lo manuia le atunu, so longa le lei mea uma, mai se la tau o le au whai ngā ruenga, o a lava tiute ma tofi, ia, o a wala wina ai, ma whao wina ai i tātou, o Faiva le ngā tei whale, o Faiva le vātea tea, o Faiva le tua vau, ma le tua sivi, ia, whamalo atu, ioe, whamalo i le ngā lulue, whamalo fo i le lava pale, ma le ono sai, o le tō tele fo i o tangata o le tātou o tunu u au mau ma nopia i New Zealand. Ia ua whai alawa na ia lātou atina, na ia lātou pisinisi. Personal, family, businesses, ia ua le ngata na whasosoni le tamau a inga o le nei fo i atunu ua tātou no nofo ai. Ma vea mō tātou a inga lona lua. Ai olo ua mawhai o na whaafai ngā ruenga i tangata o le ainga. Ma ngā lurua e ala tau e atina e ala tau business wa mawai tupe e mawhai ai o na lafo i Samoa e la lolo whai i a inga mau la tau whaalewelave o monotanga whaale kalesia o monotanga whaale nu o whaalewelave patino lava la tau ia i le ainga o fausia se mauta tapua i o le nu ia a o se lawa fo i fetalai o se fale upolu ta ua i tono o le nu. O le ainga, se maota o le sao, o le olo wha sao o le ainga. Ia rea ngā tele da, o le tele, o le maliu ma le oti, o le usui o le fono, ia whapena fo i le tuua o le malo. A o tātou o tangata whatua tua i le tua. Tātou te talitonu le le iai, o ala vasinga le tangata, ma fuafuanga alu ma mau, ai le whaatasi ma le finangalo le atua, wana o se foe whae i le tau. Ia, ai o te talitonu e pule le atua, e pule le atua i mea uma, o mea le lalolangi ma mea le langi. O le taimi o le soifua o le tangata, a o mai lava le wana au. E le ai se tasi e tū ma te te i le finangalo pa ia ma le finangalo whaito tasi o le atua e whai le pula e whai fo i le moto e whata whea pulu i le vai. Ia, ana la mea le tangata e whai. Nā o le tātou no nofo mo no sai, no nofo mo no sai ma mawhau pe whape ina tupu ia mea ua nā o le atua. Mai le fesilingi a fo i e se tasi le tō whapa ia le atua. Ila na pule wha soifua, ia ma le teimi fo i e a mia i le tangata o sila fia. Ele ali, ua lava le teimi, ua uma fo le teimi tautua. O le a mapu le tangata, le a mapu le tangata, mai i puapua ngā o le nei olanga. Ia, me se foi, ua mai au na tiute mo na Faiva, na fatino, ele ngā te tono lona ainga, a whaina tau wala mai ai ni whanau i ona suru ngā titi, o a mea nā o a i ai nei whanau, na whape i o na tausi nei whanau, a le ale toi ngā tūlanga o i ai whanau ia a o le i tu ua e i lātou. Ia le soifuanga nei. A o ai fo i nisi ta maiti e tupunga mai suru ngā titi o a lātou whanau,
o whanau a whanau, ma whanau o whanau a whanau. Ia, tātou vi ia la ia lea ma pati patia. Ia lofa ma leanga le lei o le atua. Ua umbi ai ma loa ia le soifua o tātou tangata mātua e me se fo i o tātou ta māma tina mātua o le atunu. Pata lofa foi ma faa tulou i le tawhatolu o le vād nofo Samoa e pe ona masini ai o tulanga whalupe. Pa ia mamamalu wha le malo, pa ia foi mamamalu wha le anganu. Ia, a he teinane, o pa ia mamamalu a wā le tua malona finangalo. Le ainga sa le vi, o feoi o le langi, o le pai sina, o le tala le lei. O fea o lo no pia i ai ma ta se le o whai ngā luenga i whata whai taulanga i fia ma tapua inga i fia. Ia ona o le ngā luenga le tua. Ia, whawhitaila i le tua, whaatulou ma ta oto atu ia pa ia i sā ma whai ngā. Ia, o le whatu ainga tausi le nā, atu mua ma pule, ma whale o polu te tofi. Whaatalofa ta mam tina mātua, whamuelo manuia o tau. Ele ngata i ngā ruenga lava ua māsandi ai le fale, ia e mai se fo i o le tōtele ua mālolo retire, ia ma mapu mai i le tele o ngā ruenga malau tautua sa whatino i le tele o tausanga. Stasio ma tau puta ua tele o te fia papa i ai i le so i pei o na tau au mai i le fionga le pandemia. O se li poti wha le tausanga o le ono masina mua o le whainga malo. Ale fatutua le tua Samoa watas. The first 6 months of the financial year, 25-26, from July 2025 to December 2026. Ese le taua ia o whamumunga ia o tapena mai. Ele tātou whale tupe tu tonu o su e tusi uma. La tau te tapena ina li lipote nei wha le kuata o le tausanga, wha afa o le tausanga, pa o le sifulma le lua masina o le tausanga atoa. E mao ae. E mao ae le tūlanga mao lunga. Lea no o iai. Ai mai se fo i o le whainga pānota mai o le lua afe lua sifulma le tas. Se iau o mai ina whaia le whainga pānota wha nati po le snap election i le lua afe lua sifulma le lima le masina o September maukuso. O le ale tūlanga o lo o ngā solo i ai le ta mao a inga o tupe maua le tunu. Le ono masina la lea o le a utautala i ai se taimi. Ina ia mawhaifoi. Ona nofo fi ma li ai le whaafonga tāpua i le tunu. Awa ine i pōngi sā. Ma whelava sa i fo i lea ia le manino ma le malmalama a o whea o a ngā i ai le tamao a inga o le tātou tunu. O solonga le lei, pe wha pe i, le mea ta o le GDP. Ia, le na, o le GDP le na, o le si o mi ai i tātou malawa. I so o se ngā ruenga, so o se oloa, so o se au nanga, goods and services, i le tausanga atoa. La le wingo le mea, the gross domestic product. The gross domestic product. E le tā ua la tau ia, tā o na wha manino i ate oe. O tangata e fausia le malo mano na tamao ainga. O tangata la tau te ngau sia o loa, ma wha tupu o loa. Matangata la tau te whaatino ina au nanga. Goods and services, people that produce goods and people that produces services. Lea le no tō wawai, i ei le tātou. Ma tā upula nā le tāua nei o le GST. Lea le wingo nā mea. G, goods, plus S, services tax. Ia, o ngā ioinga. O loa. O loa mawhai o na ngā osi o tangata. Ia, ma au nanga e whaatino le tangata. Tā ua le mea le nā i le whaafongfonga tāpua i mai ale atunu. Ai, e fia whaatalofa fo ia i la tau.
Whāto a mua lea wanoa. Ia e mai mai le tātou porkalabe. La tau fo lea e aluale le su sa engi vole le whapenei su e whapenei le Facebook ma lau telefoni a te iawa apaka kuai. Maua e foi ma le ngā ifo Faiva. Maua e foi ma le tāno awa i le astronai. Ia, mai avatoi le whamalo ma le whaftai i le tātou company o le PSH, naitu te wawa i foi lalo, o le PSA H, o le vaenga le na, o whale mai whapitoa, e tongwhiti ai ngase o le whatu. Ia ma ngase o le kānesa i toru o le atunu o whiti i le ai o Nandi lata i le malai valele. Ia whapea fōi le ai o suva o lo iai whale mai te tele whapitoa nā. Ia o la tōle nā o le ua whasoso ni mai ma whaatupe ina le tūlanga. O le awi nātu o le porkalame le nei o le Gagaifo Faiva. Watu le whamalo i le pulenga. And the board of directors and chief executive officer, ia mai la tōlo ngā luai, le o parish kuma. Ia le purusili, ia whapena fōi, ia le fionga ia atoa ma whai upolu, tai akui, ia whapea fōi le tamaitai, o le sifo ia lo Samoa ma le atunu ua tonga, o le fionga alui, pou o ma lo Christine Finau le atau. Ia, tā ua le nā, o le unanga anei whare mai, a le mea tā ua, le ua mana i ai fo i le tātou malo ma le kāpeneta. Ia le au fia i o whale maile nei i suva manenti. E feso soani i ngase o le fatu ma ngase o le kānesa. O tātou tangata mamai i Samoa. O le a tautu umalu ma iai ma tau wha ma avenga. I le mamao o le aveida o tātou mai i le atunu o Intia. Ai watu e tele ina le manuia. Yo nisi foi au mai i New Zealand nei. Ia e whaftai le tofa a le fionga le li parabia me se foi le fionga i le minsta o le soifua maloloina. Ia e te nane foi whaululunga o le tātou whalemai ma le matanga ruenga le soifua maloloina. Ia June Scanlon Lui. Ia whapea foi le tamaitai o le whaletua ia e pedesa. Le tamaitai fomai sindia. Le fionga ia Dr. Folototo Levai. Ia Dr. Thompson. Ma le toa tele o tauolo iai tutono le task force a le Ministry of Health a le tātou watunu pele i Samoa. O te wawai atu ana le la. Ia, wa mai o le sauninga whapitoa. Na iai le fionga le minsta o le soifua maloloina. Ia whapea foi ia le task force atoa ale mtangaluenga le soifua maloloina. Tangata lawi loa o lo o tu i matangi olo o le matangaluenga. Wha loa i whaapitoa. E le sui minsta po le minsta lango o to fia nei. Ia vea. Ia ma le sui minsta o le matangaluenga o le soifua maloloina. Le tofa. Ia motu puaa, papali tele, Annie Henry. Ia, papali. Oka. Le matango fie o le vava i atu ua whaafilua i alo ia. Ma whaulu fale alo ia. Le minsta lango o le matanga ruenga. The Honourable Minister, Va'awao Olofipo, and the task force of the Ministry of Health welcomes the Associate Minister for the Ministry of Health, Honourable Papali Tele Motupua'a Heni Afileti Papali. Ya, sanga iane ayo le tai. I lau fionga i le li i whaipule. Lau fionga le tofi o le tumalo, lau fionga i le minsta lango o le matanga luenga le soifua maloloina. Leanga e mana o mia le system. Le system lea a le soifua maloloina. Tau ona matua wha malosia.
Mai te tau o na iai ni tangata totoa. La tau te mate tuina, ma whaia ni suinga le lei iai. Tulou. Tasi lava le lei o le tanga luenga. E sili ona te le latou paketi I tausanga uma. Ai o lo mai tauina pea, mata mai lava I le fase fulu tausanga o tuile epa. O mai fo I le sao whapito. Lea o mai le tai au le nei. O e matua tolo pulou I le fionga le li palemia. I le tolo na mafau fau. E whai ai whai unga le lei uma. A wale anga I luma ole matanga ruenga le soifua malolo ina. E ta wala atu lea. I le lei o tonga fitinga. Talia ina o fautuanga. Ina ia sila I le toi wha le lei ina o le system. The health system for the Ministry of Health in Samoa. One of the biggest ministry with so much money in their yearly budget that is allocated to change the landscape and the pattern and the system that has been used for over 40 years. Yoi, le telo te usanga wa mawai. Haftai, wa mate tuina le fionga le li parmia, o le foi la o to se e mai iai, leisi fo I tamali I. E le lei fo I lana tofa. Ia malana whautanga, efeso soani I le fionga I le minsta, o le soifua maloloina. Honorable Minister of Health and the Ministry of Health, le fionga ia Honorable Va'awau, Salu Alofipo. Ia marasunga na ia pali I wautou, mai moa masilsila atu nei iai. I le la le tele o le I minsta, o le matanga luenga mau totono. O le atele ni swinga le lei te tau no iai. Ioi, awa, o le o mai a le isi au li ilai o le si tu vai. Ia, ma au mai tu ua inga e le manuia. Fai mai o le tutulu o le fale. Au ako mea sa pau sa fai le tutulu o le fale, le fase fulu mon tupu tau sanga ua tuanai. O o le foi na mo le lipoti le forensic audit. E le ai se wha mua na vea iai. There was no plan for renovation and also a plan to maintain the maintenance of all these buildings belonging and properties of the Ministry of Health. Nana umano ma yesaina. Bang, bang, bang. Whaile ngā ruenga. Toi o saina. Aili whamtalatu e saina. Iai lato le whainga malo le hero pipi le nāwai tau. O le mea le whapea, o le mea le whapea. O le awala le mwhai ai o na tau fiofia. Le whaaleanga ina pia o iswing o le tau. Au tau sisila foila iai I le whainga o le mautafono lale. Ia wheni mea ua fola atoa lunga le sima. A silsile le mamafa ma le wait o le sima. Le fola I lunga o le mauta. E le ngata I le mauta ngase. Ai wapea nai le whalifono. A ola ina susu e te ilo. O le oti ngata le mea o iai. Alo le nā foi o mai uma ia ma ngase I tutonu o le whale mai. A o ina matua talalau tasi mai lunga o le fola. Ia po le tawa lunga fo I o le mauta. E le sisi ora. O le tasa o le na. So in other words, there was no maintenance plan put out and prepared for all these years. Le mea le na o tu loi mai. Le ai ni tātou fuafuanga le nei. Ina ia mawhai o le tausia, mawhaabalosia, ma whaale nei a tili. Ia no whanga. Ina ua mai a o na whausia ina. Melana, e langa atu nei o tai luas fulu tau sanga le mātu o whale nei. E pe I wholinga mai au le lei mai whafo. O te tonu o le anu whale ma lunga o le tau o lunga o le whale. Ia o le mea whale tonu le na. O le fsini lao lo tula I mai nei.
O le fea o le mea le taungata pe taungofia pe se fei tupe le malo. O le tala ato I lalo le whalemai. Po le mautafona. Pe o le toi whai ma so o ta itasi lea pito ma lea pito. Whichever is cheaper to save money for the government is to tear down the whole building or renovate and re-maintain the building. Oh. Yeah. Tulanga lana e ta wotelian. Tau whalamalonga atu lai le saunuanga e whaafilwa. Ia le fiong ia la utosisila tu ele. I le afo I le fōringa le nā o le tātou mautafono. I le teimi le nei. Nā ua pui a tō alawa fo le mantua fo I teimi e wharu. Whātino I ngā luenga kon kalate. Ia ma le winsinia. La tō te pupuni a tō ina le mauta. E li o le lei. Whātutu ai pā. Ia une I loa tō tangata po o amea lai whai o le whale. Lua. Ia pui ai le saunga le mū. O I la tau o tangata whewa I whatasi e ma tangata o lo whatino ina ngā ruenga o le toi wha le leia a tiri. Mana ia le saunuanga a le swimming style ma tanga ruenga o le soifua maloloina. Honorable Papali Telemotu Pua Henry Papali I Aferetsi o po Alfred Foy. Ia tātou ngā lulue ma le wha maoni. Ma ia tautua le lei I le matanga luenga. Ma ia maua ne ngā lulue whatas. Ma le mata ata. Tasi lava lea matanga luenga. Lea lava nāwe itua inga ole le lava. O meo whala au e mawai. A oi lai tu wai e. Tu wai e la tau ia I la tau lava. Au I la tau fo I ngā lulue ai I le matanga luenga, ma le warehouse sa masani ona wha putu wai, ma tuu ese atu I ai ia whala au. Mō tonga fitinga o tangata, ma le mana onga e ta tau ona wha amalia ina, I so se teimie mana o mi ai. O le ana toi ngā o ia I lava tangata la tau ia le whalemai, I le la tau lava matanga luenga. Ta pē ma wha leanga, cameras, videos, se sila ye. E feita le whaia ina o le HRPP le whainga pāno to le lua whelus fulu tas. Ai o I whaina mea leanga. A oi lai tā o toi whale mai. O lai tā o toi tangata le tau ainga, tā o toi fo I mahisi o tau mātua. Tangata o tau songa. Ia, pe e te tau iai, pe te le tau iai, ua I lo le o Samoa o le ainga. A le la au tau wō, e ngā oi ia fuala au ma ave whai I u tau inga le angana. Tau si I au tau overdose, I ma kou le la vai. I nā mea tau te whai. Ta pē cameras le pō, ai o mai ta vale. O le teimia te tau ai, o le ono masina muni muli o le sapalai o lo tutoi, o le levan te tau o le toi oka. Ia isi fuala au mo le isi se fulu lua masina po le isi lua se fulu wha masina. Lua tau sanga. Le ale system sa au tau wha ngaina. E o oi fō mai. Le ana tā ua le mapalo kalambe ma le whaatala no ina. O le minister o le whale mai le nawa I tau. Honorable Dr. Aiono Ekeroma. Alec Ekeroma. Dal mena whai. Yo e whelwa I alfo mai I malana tama I api e tu ulana tanga. E tusi ma wha mau ai lava e ia. Ana ia lava I tu la e on call ai. Pe wala awatu pe sau pe le sau ala u wha mau alfo mai. E tau na tongi o ia. O le taimile na taunu o tuai ia le telefoni. Ia e mai se foi o le tūlanga. Pe sa iai I o I le lotoa o le whare mai po o whea le potu mai sa alu iai. Pe le ai, e wha maua ona I tūla. Ia o tau sila ia. O meo le le wha maoni. Ma le tā alo I ola o tangata.
ma le tā alo I tupe o le afu o tangata. So you can't throw the blame and try to blame somebody else or even the fast party and its leaders. When you know yourself, all the staff that were working for the Ministry of Health in those 40 years were the culprits. Lau whalanga mea. Tau mawhai lava sua se me whaleanga. Ai tu wai le se o. I le whai ngā malo whau nei. Ale sa whapito ma la uri whatu au mai ana nafi. Ale la maua umalavu. Ale tala le fionga le lilo. Palimia. Lea taua. La wai lima. O le a fionga I le lo I sili. A pena fui le komisino le leo man matanga luenga le leo lau susue. Mea le anga umai le ai se toi alo mai ai. Ele toi alo fanga se le mea lea. Nanga mea na ta alo I te ngata. Malato fa sino lima e fa pea. Ai. Yongi mea kako, mea le malo. Yoi, anga wangau. Yoi, to sa fu ma lo I to fai o la ria me na la tele tupe la mo mai I meo grants mo me fa pena o le o mo moni mai ya tatu se mai ai I le fa feilo ina o le fionga le min stalang lango o le matanga luenga o le soifua malolo ina ya ona o mai le o la utala no ele Tato maketi fou lale wa tatala nei. O ta ua I tato ripoti mai Samoa o se no whanga sili ona matango fie. I lona tapenanga ua iai, I le ngata I le saunga le mui tutonu, o mea lo whaatau ai ia o loa. Ma wha ele eleanga. Wha pia fo I le vaenga o lo iai I tato maketi o ia, ia fa pe foi I le marketi o loa taulima handicrafts ia o lava foi isi vaenga o loa o matua I matango fie mai e foi le itu le nai tami mai e tua fai mai na o tangata lava e Faiva ina le fast E whai a lato business o le ama whai o na lato whaonga ina le no whanga lea. I se tu langa taungo fie. Le rate e whatau I lau poloka. Ma le no whanga I whatino I lau business. Ia o waweatu le whai whi aula na le o pia. Ia whapea whoi le a fionga le paramia o le tātou malo. Ia ai mai se whoi o le paramia o le malo New Zealand. Le nā ua tutu whatase mai. O oti ina o le lipine. E mawhai ona whai loa ai le te tala alo ia whatasi ai ma whaamirianga mom onga le lei ale a fionga I le palemia o New Zealand. The Honourable Prime Minister of New Zealand, Christopher Luxon, supported by our own Prime Minister le sunga lahuli ale mali toa polo te vau fosi. Ya, ma fai fe au le nā lo lato langlo huina le otina o le tātou ni pine. O mara I la u whasoa I le mata upulea. Oka se whaamnianga o tātou tangata. Whaamnianga mola matanga luenga leo leo. Umano o fsingia le fionga le li paramia. E po o a whea ea e whaalawi loa mai ai. Ia le suafa a le teimi e amata I le ngaluenga. A le komisina fau o le matanga luenga o leo leo. Ia ae sauno mai le a fionga le li pamia. Ta oto mai I a teo tati mai. E I lava le tae au. O lo mata I tuwina tangata uma. Ai mai se o alo matama whanau o le tunu e malanga atu I fafo. E I loa le lei. Le te tele o lato wanga wa e mawhai ai ona veso swani I le matanga luenga lo leo. So, hold your horse. Yo, tau taf yofi mai le whaangutu o le sora whanua o e lea. E ai ale teimi
o le a whaalawi loa ai. Ia le tulanga o le a iai se tātou komisina o leo i se teimi e leo toi mamau. Tā ua tele nā o le wawa i atu i mata upu ia o loo tūlai mai tono o le tātou tunu ina ia whaingo fie fo i o na malama lama le iai. A taro whatu nei ta bā mātua ia e māsani lava o na tune in mai ia po fie lava le mamau le mea o lo iai i lātou. Ia e mwhai lava o ne wawa i atu nisi o lātou komeni. Ia ma le lātou langolongo mai i le tātou proklame. Au ne ngalu ia te oe, subscribe. Ia, ale o le nāru winga le upulu nāru tango e subscribe. Ina ia mawhai. O nā whapea. Au ne imisi ia te o se proklame o le ia te o sa vea. Le ale mata upu, o le ale mea sa tala noina, e luatua ua e whaatali e tinfo i iai. O luatu le proklame sue, o e atele toi alu sue le proklame. Au mana subscribe. Like it, leave me a comment, press the like button, and then share our program. Please do share our program because it's fun. Secondly, it gives a wider web of people the time for them to understand the issues and the topics that we speak about. O mea lo tutupu i le atunu, o mea lo tutupu mo Samoa i New Zealand. E tāua te le maisi fo i atunu. O leo o to e valu ma le awhaminute o na tāle o le itu la. Lima. Tāle lima pēa i eni a i e tātou tala po tala mai le tō tai o Miriama Pomare. Ia po tala fo i vai whanua i New Zealand nei. Panei ala le wawa iatu tātou se e se mai ai le whawhilo ina ole min stālango lango. Ona matanga luenga le seifua malolo ina. Ona o mai leile. Ola utala noa i le matanga luenga lava o leo leo. Ai o le matanga luenga lalea. Matanga luenga patino lava. I o tātou uso matua whawhine. I le atunu o Australia. Leo wa mai nei. Tawala mai i le Police, Federal Police of Australia, Australian Federal Police. Walatu o maia ni tulanga ta ua tele mo Samoa, o se fisoswani, o scholarship e lua se fulu maleono, o le amawhai, o na faa manuia nai, ia nisi o alomata mawhana o Samoa. O lo o fia manatu e si tia lo latu wangavaa. Ia mau atu e apalai. Ia masu el su enga leo. Ia veo tau yali malu matamai tai malu o le malo. Ile lumanai. A le lai alu u te rei lopo lai le umi o skosipi po le oro masina, po o le sfulua masina, po o le lua tausanga i whai aile le a fo i lau diploma ma whai maisi au tuspasi. Ia me se fo i ia ona mo ile o le tomaile na e a nga i mai ai i Samoa. Wa wina i tātou i whaamanuanga mai le Australian Federal Police. E unai whaamalos ia le tātou tūlanga o le tāu fio sori ngā tūla whono e whaia i lunga o le internet. Lewa umana whai fo i le Australian Federal Police, the Cyber Crime Unit. A lewa au mai manisi skolsipi e luas fulmaleono. Oka, le mātango fie, ma le hanga le lei o le fo i atunu mo i tātou. Ia le walawa mai ma le tātou 5 miliona. Ewe so sori le tātou lo kapi. Ia le wawa i atu e vevesi e tangata. Lewa le mea le ina vevesi. Ai le o se mata ma mai mo le lei. I channels ese o awala i mawhai ai. O na wha mamulu mai le tupe ma wha soa le lei. Ia tina e o le ta'alonga la kapi. The development of the game of Samoa la kapi. Ia, me se fo le tinifu ma le whanau light. Le tupupua e mo fie la kapi ma ta aloi pea o le ngata. O le amo ai ni avanua. Wa ngā luenga lava e whai aonga. O le ngā luenga fo i o le ta'alo.
o le ngā luenga foi, o le sa ili matangi, na ia manui ai mantua. Le si atu la whanu le eselo ili tata i tele. O le leon insurance o tātou tabata ala. Tele mea leon insurance o tātou tama ngā lulue, mateine ngā lulue, o le mata upu lea, o le RSE. E le o mai lau fo i le vaenga o le lakapi. Le insure le au lakapi, le insure fo i ma le au whai ngā ruenga. O le ala mea le awhai. Te tau, le minstau lo vai al polo keti lea, fa pia fo i le whaululunga. Ia, ma ofisa o konsula, ma mpasa o Samoa i atunu i fafo. Ia, la tau le na, e te tau na hamo ina, le mamafa tū o le venga o lo i ai. O lo o whea ngai fo i maruma tama whanau o Samoa. A ola ina lave vea. Pia ro whatu lasa nafi. Wa sui e company ia le format o le application na whai. Ina ia anga waa mo le whaamurianga o le insurance, o le work cover, ai ia whapena fo i le tūlanga o tālonga. Leo toi whaminute o na tālo le tū la elima, la tātou wō le malo longa pupu, fo i mai, tātou se i le ripoti le whale tupe tu tonu, the Central Bank of Samoa's quarterly information or quarterly report on the first 6 months of July 2025 and to December 2025. Foi mai, fa wau le Gagaifo Faiva i le. In this update, a former energy minister says Marsden Point made its own commercial decision to close, but even open, it couldn't alleviate fuel issues. Iran's put a stranglehold on global supplies, blocking the Strait of Hormuz in retaliation for US and Israel strikes. Resources Minister Shane Jones is blaming Labour for the refinery closing. Megan Woods says even if it was open, that wouldn't get us crude oil. Shane was given an option a year or so ago, said if you're really worried about this, you can spend billions of dollars and you can set up a new refinery in Taranaki. Now, he hasn't proceeded with that. The Prime Minister's in favour of working closer with overseas defence forces. Defence Minister Judith Collins has met Aussie counterparts in Canberra with a joint commitment to operate a combat-capable integrated ANZAC force by 2035. Our countries are aiming to strengthen combined combat readiness and mission planning, alongside expanding operations in the Pacific. Chris Luxon is highlighting the merits. And so we've got one common approach, whether it's Australia, New Zealand, Tonga, Samoa, Fiji. Increasingly we want to work together, the five of us. Quicker answers for New Zealanders with cancer and rare disorders. Currently, about 4,000 genome tests must be sent overseas for processing. Health NZ's hoping to change that, launching a 2-year genomic testing trial in Christchurch. Health Minister Simeon Brown says having facilities here will let thousands of tests happen here. We want to attract top scientists, pathologists to work in New Zealand, and by having the opportunity for these types of services to be able to operate here, that will make working in the New Zealand laboratories a far more attractive proposition. And the government's extending abuse and care redress eligibility by almost 30 years. Redress has only been available for survivors held in state facilities up to 1993. It's now being extended to 2022. That's news. In sport, the Tall Ferns FIBA Basketball World Cup hopes are officially over. After a 77-61 loss to Puerto Rico, New Zealand needed to win by 24 points to make September's tournament in Berlin. The Warriors aren't ruling out Mitch Barnett returning from a long-term knee injury against the Knights in Newcastle on Saturday. Coach Andrew Webster saying if Barnett doesn't feature this week, it'll be the next. A first Super Rugby start of the season for the Hurricanes' Ruben Love. He is paired in the halves with Cam Roigard to face the Highlanders in Dunedin on Friday night. Peyton Spencer, son of former All Black Carlos, is in line for a first cap off the timber for the Blues against the Waratahs in Sydney on Saturday. And former All Black Julian Savia returns to the Moana Pacifica midfield. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
pese. Se I whaalata mai se ia tui ma whaapulo. Ale la wa maua mai maati a saulo ma le pese le na. Patalo fatu ati ma le nganga whaaloalo ma le nganga whaafitai. Yo e wa fifia wa umofo I ma le kangi o se manu la tau ia fatu talo whai. Ale ia tupu se me ia te oe a le ma te nofo vale atu ma le longo mai ma o se ia ma atu vai o le ase lau fala vao le ase be ia o talo fa malo le soi fo mria ati ia malo soi fo sa vea ia lang na se oe no fa teo na fa foi na sa po kala ni masani ia o lo mani ia la vea o mai le lo fo le ko wa la malama fai unga ria le aso io ma di nai tsuri sa so ofisa mani ia mea uma ia o lo o manuia mea uma le aise mea o fa le tonu ai wau whaftai a wafo ia o le mate lo le ia lo pisi le tūlanga fo lea o le tisaini o konkala te fau ia ma tangata fau fo i o lo o anga i atu ia ma te fifia lava ai whaalau I loa pēla o telefoni ia ma le tūlanga lo iai le tautua a wa o te lo lau a matua manuia ma pisi fo I le mamalu le tunu o lo o anga i atu ia sa ole le sa vea o lo pisi lava le so ofisa nei mai lava la so fua ia se pa ia la so na ia o le pisi masani lava o le malo la sino lo fa peona anga I me akalaina la se sa vale ia o le mele I sa vea ia o le kaun kali pinsi ai le kai nga fa kiki le nga so solo me le malo la sino e akalaia la se sa vale ia fa malia tu foi le tali no lo fala au mai ia ono o le tulanga na o lo fa peona fa nga solo sai ni foi o konkarase foi ni se le malo la sino ia fa sai lo maua ia le nei ia no ia e fai e tuai foi tiri posi I le tato ofisa nei malo nga lue le fu tatu taunu umai le o ngā tutonu nga le mu fo le nei vai aso ia ai o tonu lava lo fa o pea la tu e pe o na masani ai ave per fa mo I la tau e malanga mau mai ati ia sa o le ave level fa mo na I to a ia ia malanga mai la loi I Wellington Christchurch o Evenkago o Palmerston North ia ai tu lava le po le weekend ia po le uma fo I o ngaruenga yo le tu lava ia tato I lunga nei au kilani ia fa muli ai lava le sai ni ino fo I o la so konkarase yo lo fa mo lava nei tato anga ia malanga mai la lo ona o le e o mai le mea mamao ia so e drive la lo le mea mamao ia o le tūlanga nao lo ia I tato whaangasalonga fo I o le sai ni o konkarase ko le malo tunu ia o le tele lava ia nei tato ainga le malo ma le sei ia le wa masa ona anga I mai ia o nisi o le fato a taunu o mai lau whanua ia o le wa su e ni taavale fo I e whaonga ia e whiwa I ngaruenga Halo, whaftai, o whaau pel tāpolo kalame fo I lea e mawhai o le whaia le tāru sanga le tangata I le o whai ngā luenga alo mawalan benefiti a e mawhai o na sosoni e le tangata o whai ngā luenga tu mau ia ma whaalu wa pēr le application I lalo le ngō le tangata lea na le whaia le tāru sanga ia sa le sabe e se ta ua se tulanga lawa e whaalia mai ia ono le tōtele lava lo whapeona apalai mai ia o lea e benefiti ia mana I ta mama tina matua lea e pensione ia o lea e talia ai o ia ingo lo whapeona au mai finance ia e tau lava ona ia le tangata full time ia e ofa atase me le tangata le benefiti ia ona fatu a mawhai lea ona apalai le taavale ia ele mawhai ona apalai na os benefiti pe a le ai se tangata whaingaruenga ia o le to'atele lava o mato customer lea ua whaamani ia ina mamaua ia taavale fo ia o le open fiti o le open fiti le tele ia mato customer ia o lea ua o leo mai lava maau mai ala se tangata fo ia full time ia e se soani ia la se sanga
Ya, malo, whaatai. Ya, e nisi whaeloilo. Ua fou I le whaalawi loa fo I le atunu u le amtango le nei tausanga. Ia sa le sa vea, o le tele lava ta sa vale lo taunu o lua se ono o le tu ainga le o le Mahindra. Whailoa te me malo na tunu o sa apeo na fia le tu ainga le maro le a mātou o le Mahindra. Ia le o taunu ia le tausanga nei o le lua se lua ono. Ia o ta vale ia o le fo maua I le ala fatupe me le Mahindra e lua se tala. Ia o tato SUV la I tolu. Ia whakase na tato giveaway. O loo ia tato giveaway o lo whapea na tuina atu lunga tato Facebook. Ia e whai mo fia lava. Ia nau le ko meni lava I lalo. Ia matat. Ia kanga tato alua. Ia e maua fua le lua sa lau lima spulu. Ia e sosoani le kese tavale. Ia o le teminei o le watangta le pensini. Ia tato giveaway la lo whapea na whaahalu le teminei. Ia I man malo I le lua sa lau lima spulu. Ia mai sia tato giveaway o le KFC ma le McDonald's. Ia ma le telo I giveaway. Ia e umoona whailoa pile lungu tato Facebook. O te loe partners o nai mea fōu lo whapea o na fia whailoa pile le male tunu. Ia, malo, whaatai mo le tali poti I le o ngā tonu nei vai aso, whaapumbo la mau fo se tā tala I le aso a tai au. Ia, ava tui o le nei ava no e whaalawi noa mai ai, ia le tā telefoni, ia whapea fo ia le no fuanga e a ngā ia tui ei o tātou tangata mo se fisosoani. Ia o ai lava lo ke mana o miele susoani mo le nei taimi se tāwale, ia kala au mai o ati I le numera vili fua o le ovalu se lau, Fiditastasi, ia o lea e talia mātou back credit. Whailoa te le mala le tunua, whailoa I te le tūlanga le back credit, le lava le whaatoa, ia o lo ia le mātou finance, e tio pe ngā whama le tūlanga lea, o lo ia le back credit, ia male low income, ia o lo ia le mātou finance, ia e susoani te oe, a wale apply no lau tāwale, ia pe te susa o mai fo I le mātou address. O ta siva wha Kevin just tried, I papa toe, ia pe te emaili mai fo I lunga le mātou Facebook page, ia o lo o Italia tu lava, o lo ia I lava mātou officer, lo whapea o na ngalulue, ia se ia pa ia nā nili tu la suma tasi le po, ia paileo se tari po si sa vea. Ia tātou se loa I koe tai au, I le tā pokalame mātani, ai whaktai lava me tā pokalame, ia mani e tele lava la fiafi. Ia whaatai fo I mo le taimi, ia tele ia ngā ruenga lo toi o le nei a fiafi, ia matau wha mai a, ia whapea fo I o na maua le saunga le mū, pēr tau I tali watu I mahota malawa ma ainga o lo o wha muli mai, ia e mo le taimi nei, wha soifo ia ma ia manuia. Ia whase ko sa vea, lo whase ko ia se manu, mani e tele la fiafi. Whaatai alo whaatu manuia le whai unga fo I o le ngā ruenga le nei vai asu. O leo wasifun ma le ono ma le awha minute, o te aile I tu la elima. Ia, whamalo I le atunu, ua ngā ngaifo tau Faiva, ia, ma ua manawa fo I ngā ruenga. Ua tapena mo le anga I atu le whale, o le whautuanga lava ma le anganga whaalualo. Ia, ma le lofa I ate oi, whai maria lo sa, aua te nati, lava papale I lunga le ala tele. Ia, ma e ono sa, tu uawa noa fo I isi ave ta vale valea la e whai ona mawhauwhaunga e lunga le telefoni. Ai le iloa ai, o lo solid tu la fono, o le saunga le mō. Ia mai le te tau na tala noa I le telefoni I lunga le ala tele. O lo o pisi ia le awala I le manawa o ngā ruenga, me se fo I le tu ua a onga. Awa te whana tinati, tau nu uma fo I lalo le vae o le wati. Ia, o le tala atu le nae lapta I ai, tātou, sawa wa mai o na whaatulanga, I lunga o vaenga ese o le awala. Ia mai vai o lofa fo ia I lātou lo o ngā lulu e lunga le awala. Whaatanga le tawa le vore tama kia laku, ai li liu mai le sign for my go. Ia, el watu liu mai le sign for my stop, o le stop, o le tu o lau tawa le, ai le
ni milo for stop ala e tolo tu amalo tu e alo ta vale so ye te le usu sta ai fo inai tangata na lo ngalu lunga le wala ya fai tete ai ba ya lo fo i le latu ngaluenga ma le pui nga fo i o le latu fo i sang le mu alo papa i te isi la vai le tatou tu la fono le ia ma le lipoti le fretupe tu tonu o le malo Samoa, the Samoan Central Bank of Samoa. Ia mai o vaenga ia o le te vava ia tu sa ave ia le fa mua i le lipoti fa le kwata le nei o le tausanga o le ono masina mua lea mai o te whafta i le fionga le panmia. Ia ma le lato cabinet i le umbai o fo i o le pepa o le lipoti ta ua le nei awa o i na fua i le whaasoso ina o tupe le tunu ia whapena fo i ma le mata upu le na whai nei o le one government grant it was a one-off government grant mo le tapena ina o le toi fo i o le whanau i le aonga ia mana tuala nanga le sa tau fau le tula fono ina ia pasia ma fai ngofia i loa o na whaatino ia le ngā inga lea ale malo mai onisi ne yo sectors po o vaenga sa ave ia le wha mumua o le o le vaenga o le vasengo tupe the monetary and the financial sector mea le sidio na tāua e a fia i lalo tula fono o le public purse Public Monies Act and Public Financial Act. O le si sector sa ave ia le wha mumua. O mea ia ta o external sectors. Ia o vaenga nei mamatanga luenga e ia o tātou uta ma o loa e avatu i to tono le atunu. Imports. Ia e le ngata ili da. O tātou o loa mauta e awina atu i fafo. O le si vaenga o le private remittances. O a awala sa maua mai a tātou seleni mai atu nuu i fafo. O tupe e wha mea lofa mai. E lafo mai o tātou a inga. Mai o lo alala ma papa au i fafo. O le si vaenga sa tāua le external sector lea. O le matanga alwenga la vo tupe maua mai. I atu nuu atu, yese atu. O le vaenga lea. O tangata ta whao malo. International visitors and arrivals. Tasina tupe tele lava sa maasani mai e maua lava I tausanga uma. O a tupe maua mai. I e ta whao mai. Awa, I e le talutununga. O le poutu malosi lea, ia pa o le hivi tū lea, o le tamau a inga o le tunu. O tangata ta whao mai matupe maua mai ai. And, o a tupe na tātou maua mai, I le mea ua tā ua nei, o le official gross foreign reserves. Tupe ia e maua mai I tangata, e no lofo I atunu I fafo, le fo I ei tātou ia lafo tupe I vai asu uma I whaalavelave o tātou mātua, ia e mese fo I o le tūlanga o le iai, o le vaenga, o ngā ruenga whaavaitemi. Tā ua la le vaenga lea, o le leisi vaenga sa masadu na moe tātou tupe o le real domestic sector, ia, po o le vaenga lea, o marketi I te tonu lava whaaloto I fale, pe o le ei nei le marketi lea I whangalei, le marketi le Savalalo Grand. Ai maise, le marketi foula lea o te tala ina nei. Ia, ai maise, o le whaatulanga ina mai e le malo, o le mea tau, o le Consumer Price Index and Inflation. Nā le wingo le tala, o le whaatulanga ina mai o tau ese o lea o loa ma lea o loa. Tasi lea ma taupu. Lea tele ina vevesi ai. O le taungata o le soifuanga. Wa umana whaatulanga mai e le malo. Ia le tau e te tau ona whaatau ina tuai. E le au fai o loa.
ia lea o loa ma lea o loa, al whanawelavi. E le usiu sta i ai o tātou tangata. Lea nā lai ona whātū le Price Control Board. To e whaola mai, ia le vaenga leo le tūtino le malo. A wapi sinisi ia la te soli le tulafono. O le mea lai whai, e le whamanga loa lau li ia. A mau watu wa o tau. O le tau te soli tulafono. Ma ua o iai tangata. I le SS o le pusa moa, i le whale o lo simi. Ma le SS o le whale o lo o toma. E ta tau o na tutusa. Ioe. Whasolo atoa ia le tau lea. E whapena fo i le motele i se la whai. A whai fo i la o le motele i se la whai o tau si i te isi. Ia, e mawhai o na whetutu na i le vana. O na le fo i to e watu i le pusa moa to e tu i lunga le waa. O na nga i le motele i se la whai. A te lela se be mawai. Ia po se mea tino. A nga i ia po se 5 sene, po se 11 sene, e si ia. A mea leo le si i lunga 5 tā la, po le 10 tā la, po le ia wa ovalola le mafufau ma le soli o le tulafono. E ta tau o na mo lia pisinisi nei. Mai o nisi nei o pisinisi o le mo mai i tupe, pea o na whaasalaina. Tua whaasala lava, a le lu afe, tolu afe, ia le sala. O nei loa lola ia lea. E le whai ngō fie la ia te o tau na whai le mele na. A le safai tangata o le atunu. A ua uma o na whaatūlanga atu e le Price Control Board le tau e lanu tasia o maile o loa lea. Ta whai o le la tātou tala noa i langa o le pusa moa la wale e tau mai e lauri ilai o le chapipi. Ua tau ngata. E le na paule na o se o loa o si. O le meo le tau o le price fluctuation. O le SSNga taitusa le leia ma le mea le o le interest rate fluctuation ia po o le vanga fo o le rate e la foi le tupe. E SS uma ia le rate a lea fa le tupe ma lea fa le tupe. I aso te tasi e tai sui lava i tu la uma o sui a le o si i lunga pe ua pa fo i lalo. E fua le na. I le value o le tāla Samoa o lo iai. I te tonu o New Zealand, po o Australia, po o Amerika fo. Dea la e wawai atu nei ai. A vaenga ia na maua mai ei whaamatalanga. Whaamatalanga umalawa e winga i monetary sectors. E maua mai na i le ofisa o le suetu sili. Ia whapea fo i le financial institutions, o le CBS, ia o i la tōle nā la tū te whao popoina, wha mau popoina, ia mea tau o le availability of data recorded from these sources, CBS and financial institutions, e tai masina matu whatasi li poti le nā. No maila ia lea I tupe mba wha popo le atunu ue maua maile external sector. E tai basina foi ona wha popo ina. E tu whatasia le na ele SBS po ole Samoa Bureau of Statistics and CBS. O wha maunga. E fo le vaenga ia. E maua mai I le masina. Mai o I le tātou matanga luenga o whainu mera ma wha maumanga. O mai la ia lea, I le me maua ai le wha maupoponga o tupe maua mai a tātou local markets, consumer price index and inflation. Maua mai fo I le vaenga le nā. I le matanga luenga o le Samoa Bureau of Statistics po ole ofisa o whainu mera ma wha maunga alo ia ale malo. O no mai lea I le tuua o wha inga a toa o tupe maua ale atunu I le tausanga. I kuata o tausanga lono winga pia tai whamasina ma mai le e maua fo e te le la le ngaluenga. Ale vaenga le nei. Samoa Bureau of Statistics, o I la tau fo ia,
lātou te wha maumawina, le whai numera la, lona winga la. So se taimi e mana o tu Westminster, i se le poti e winga e tātou tupe maua, ma tātou tupe whaalu. O ma tā ngā ruenga ne, ale ofisa o le Central Bank of Samoa po o le whale tupe tū to tonu. Lātou te wala au i komiti SNA, tā pena mai le tau li poti, o le kwata o le neitau sanga. O ila, le whaia i le whaatatau mo ile me ta o le GDP. O le GDP, Gross Domestic Product, o le taua wha inga atua na o tupe maua a Samoa i le tau sanga e tas. Every little cent. Mai so o se pisi nisi, so o se ala manuia, e o i tupe a watu i fafo, o tupe maua i to tonu o le atunu i ana ia lava la fonga, o le mea na e tau o le GDP, o le tamao a inga taua whai o Samoa atoa, i le tausanga tas. E au fia ai, matangata o le au whai o loa, those that produce goods and those that provide services, goods and services. O loa, whapea fo'i au nanga. Au nanga, ese mo whati te ingala. Asisila i le beo le tinama le tausinga o lana tama. Lana tama pepe. E leila se GDP e maua ina, lana winga. Ele ai se whaataua inga o whai e le vālea. E tausi lava e le tina ia, lana tama e le tongia e le tina, o lona tiu te masani le nā. Producing services, but unpaid services. Ai atilu tilo la, walu tina e whainga luenga. Ai o saule babysitter e tausi lana tama. Ai maua la le tutongi o le babysitter. Ia nei lo foile i le nā. That is part of the GDP that Samoa will have at the end of the year. Langa voi le la tongi la le babysitter. E le tongia le tina i le tausingo lana lava tama. Ai alu ese lo le tina walu e whainga luenga. Wasu e mele babysitter e wa ailana tama. Ua to tongi le babysitter. The service of that babysitter is now being paid and has become an income. O se tupe maua le nā. O la le tupe ale malo e mua mai ai. E maua ai pe atipi le la fonga ale babysitter lea. So you see, o le mea le GDP, po le cross product, the GDP, o le tamau ainga leo le, o mea o tātou o lo ngausi, ma tātou ngā luenga whatino. It's all about goods and services. Ia ma le tupe tawa o whai e maua mai ai, ile nā whetu whainga. Ma le iolo tala noa ile, nisi nei o mea. While domestic lactoia, o le tawa o whainga, whaaloto I whale, o le tupe whaaloto I whale. Domestic products, domestic duties, domestic services, o mea whaaloto I whale le nā. O mai leo o la u tala noa atu, peila mo se whaatita inga, I melewe ile, tupe atoa la wana, o na mawala ele o le tawa wha inga le tamau a inga whaaloto I whale o le atunu. O lona wingala, o le maua lunga o le GDP, po o le tamau a inga o le atunu, e whailoa mai ai. Le lei o le tamau a inga, whaaloto I whale, o le tātou utunu. Peitai, o le whamai ele I aise mativa. Peitai, ele mawhai, ele maua lunga, o le tamau a inga whaaloto I whale, o na whaia se fua whaatatau. Nā le fua whaatatau le nā. O le whaasoa tutusa,
ma le pāleni o le whaamnianga e maua e tangata uma. So you see what I mean? GDP does not measure fairness. It measures income and the economy of the total population of the total country in 1 year. Aiaia tangata ele o pāleni iai le tufa tufanga ale malo ona iai mafuanga. E lima vai, e leini whanua e ngā lue ai, le aini ngā ruenga e ngā lue ai, le aini to mai whaapitoa, e sa ili ni ngā ruenga. E o lai? Tangata laia, le olo o ngā iai ia le mea le tāua lea, o le state, o le winga, le auto sisila ne iai, ua whai ia benefiti ale malo. Ina ia tautali e tuai, i le pāleni o tupe maua tangata lima vai, ma tangata e te leo lo lātou ta mau ainga, luna alai whai ngā ruenga. O lai ei tangata o lātou ainga ia tunu i whafo olo o lafo mai ei le fesoasoani i lea taimi ma lea taimi. A o lesi lava enga lea. This vulnerable part of the population, GDP is unable to forecast or even measure the fairness of the distribution of the local economy. You don't have to be an economist to understand the formula of supply and demand. Ia po le whaamaliaina fo i o se mana onga wale mawhai o na whaamaliaina. Aisia, te lele manga onga. Te lele mana onga, o tangata i se oloa, aela i titi lona sa palai. So, in other words, GDP cannot measure, can measure goods and services, but cannot measure the fairness for distribution of wealth for all people. E le mawhai lao na i se fua whaatatau. E whaasoa tu tusa i isi tangata le atunu. Lea lai loa la o na oilo. Tangata la ia. E oiloa. O loa ia le HRPP au mai ma tangata ia e o mai ma whai mai. Ua taunga tāre pu Samoa. Ua oi tangata. Ai leiloa. There is a certain level of people of that population of any country. E iai a tangata, e le o le leo na whasoa iai ia le tamau a inga aisea. E le tu tusa uma tangata, e iai tangata na ola i wholawa i lātou. E le ngā rurue, e le aina whanua e ngā rurue iai, e le iaoa uina le lei, e le aini whaatoanga mani ati nae e tua iai, e no nofo i lava i Samoa. Ele aini o lātou a inga oi ono nofo i atunu i whafo e tangi ma iai matali atu i lea taimi ma lea taimi. So these people become a welfare state. People of the welfare state. Pele whawhai New Zealand. New Zealand is a welfare state. Samoa has become a welfare state. It has adopted the practice of a welfare state wa maua benefiti e tamaiti. Ua maua benefiti e tangata mātua ma pensione. Ua maua benefiti e tangata e le ato toa le malos. So it has become a welfare state because of the Ministry of Social Development. Ne uto maua maila le matanga ruenga. O anga wheseo social development. Māti nae tā ua mō le tamau a inga o tangata uma. O i e tuwha ai le mānai ma le whaamanuianga. Ale mā lo e maua mai i ana extras. Le ringa nā tala e maua mai ana grants. Me nei o extras o tupe fasili. Nel nā lena whai nei e lauri e le vaenga lea le fast
Fea na maua mai e leisi 3 selau, 5 selau miliona wha popo lena iai i le matanga ruenga. Lātou te waaia ia le pia ma le ava tau mafa, po le tau mafa ava malos. Fea na lātou maua mai ai, na maua mai ina ua a mata o na oali i ofisa le matanga ruenga. E su e whaatapito le au soli tu la fono, lea e pulu ma whaia lātou pulu. Illegal brewing of alcohol, ai le aini lei sene. Whātauna nā le tele oi, o pia e whai e tangata mga osi lava e tangata lātou ia. E au noa ma le whai o se lei sene, ma tausia ai a ingo le tu la fono. Fea Samoa mai isi tupe. Maua mai i whale o loa, ina ua amata na whaatula i mai, to e wha malosia le Price Control Board. E o e so e whaatapito mai pisi nisi ma company o lo lātou sui, o lo lātou si i whaasoli tu la fono, le tau o loa. Ai ta tau na langu ta sia a tō tau o loa na. O whainga pio and corrupt practices na whai e tangata nei. E tau fiofi o loa mo sina taimi. Ai se i wawa ai se i umona whātau o loa isi pisi nisi ma isi company. O na whātua atatala loa leo la tufurisa ma matua i lau mai ia matua lau pae le pusa moa ma isi o loa. A ua oti uma o loa i isi whale o loa uma ia. La me tupu. Pule loa o le tau e whātau o ila o loa. O tau se sila la sa bo leanga o amiedwai. La mena tula i mai le taimi o le fast mua. Ia fia me, ai maise le tula i mai o le fionga ia tuala Lui Bonifacio. Lui Josefa Bonifacio. To titi a o le ono salau miliona tupe wha popo ele i loa. Ele HRPP o na whaatino na mea na maua mai ai this extra 600 million tala. Mea tā uwala le nā i le whaanongolongo mai i le mata upula. Lea la na whai nei i le malo. La na whaateita inga lea. Ina ia pāsia le tulafono. Ma whaateita i e loa o na tufa le mea tau o le one-off government grant to return back to school. Lena tufa e loa se lau lima sifuru a tāla lea. Whaangaanga iai. A whafonga lale tunu le se saa mai o whaamanianga na maro leo iai. Se fulu valu tesi ma le iwa miliona. Tasi tesi ma le valu miliona. Le mea leo sa saa mai. To e saula ia lea. Ma le tolu se fulu ma le lua miliona. To e wha popo iai. Le tolu ma le lua miliona nda le la saune iai ulai. To e wha popo iai. Ma le sa saa mai a le nupi whae fast fulu ma le wha miliona tala. O tau se sila la i ngā ruenga le malo leo a mata o na whaatino. Ina ia, whaafetaui. Le whaasoa tutusa mō tangata uma. Le anga e iai lava vahenga o le tawa whai o le whaitaunga o tangata. Ele manuia o lātou ainga. E lima vai vai. Ele i lava ni a onga. E maua aini, to mai e maua aini ngā ruenga. E le aini o lātou whanua e ngā lulue i ai. O nisi o ainga e malanga mai whea, inu uitua a ngā i mai le taulanga. Wātili ai o na putu le taulanga. Wa soifua fe o mia i ai le taulanga. Wale ai aini whanua e ngā lulue i ai. So there will be always poor people and part of that population in any country. Ai no tangata uma. Tangata lana. They are at the lower
end of the scale in terms of fairness of distribution of the wealth and the economy of the country. Nai malama lele uma ye means tau tupe mala tangata nai whalangolong mai ai mai se mo tau o le o whaipule polkiki ele ana ia tau te ufi wha manungase ai tau te le tau te tala mai e wingai mata upu nei ai tau te o whaoso mai le oi o tangata e la vevea i lalo o le sekta leo te tala noa tuai o soo se vaenga o le whaitau a whai o tangata uma o so se atunu o le rangi. There will always be a pool of poor people. They were not well educated. They do not hold certain knowledge to find a job, to find a paid job. They do not have relatives who live overseas that they can call and they can help. Nera tau, le tau mwhai atu. Wa tātou tala noa i le le macroeconomics. Ia tala noa ia lea i le tamau a inga o le atunu ua tō me tangata tō tele ma se pisinisi, ma se whaalapa le patonga. A e tala noa loa i le mea o le microeconomics. Lona winga, wa tala noa i le tupe e maua e le tangata e tō tas. A whaila e 5 hafe tangata o le tātou watunu o Samoa. Mai le selau, mai le lua selau, 50 afe o le whaitau a whai o tangata i Samoa. O lona winga, o le pasene le nā, le whaitau a whai e tangata e se 10 afe pe, se 5 afe, e le leile lātou tamau ainga. O lona winga, o tangata la i o le au mai e la wali ia. Tangata i o le te whaalonga i ai e o i ai te mi uma. E le o ngā rurue. E le o i ai ni whanua e ngā rurue ai. Ina soifua mai lava e i ai le whaale tonu ma le whaatamala ma le e ai o ni mea tango lima i ai. And there will always people like that. Au le whaasoa la lea le malo. Le amana i ai tangata nei. E te tau o na pati patia le ngā ruenga a le malo. Ma le tō whā le malo. Ma ona tai o lo ua iai. E whaasoa ai mea nei. Ioi. A si sila foila i le whaatulanga ina mai o whaamurianga le malo i le wha se fulu mon tupu tau sanga le mewe. Sau le tolu se fulu, sau le 5 se fulu. Io na alu e ala ia lea whapena. Ioi. Whaatoa si i nei lava i le ono se lau tā la i le masina. Ai tala tai tolu se lau tā la i le lua vai aso. Le pensione atina mata mā mātutua. Wa ulia tausanga e tau na malolo pensione ai. Ioi. Whaatoa si i le na. So, o le mea le tala noa tua, i le ese e senga na o anawa tau ia na o mai nei. Tusa la tilo nei ai. At the amount of money that Samoa will receive this year, mō tangata taitotas. Wale lau umana whaasolo mai le one-off grant lea, tō titi roll out mai le tupe le pepe maua. Tō titi roll out mai le tupe ale polo ketsi e 2 miliona tā la ia iulai o le tausanga nei. Sa saa mai ai ma le 12 ma le 2 miliona. Wha o popo iai ma le fast food ma le 4 miliona. Alea, ala nupi wha. Lela saulu ian mo le tufanga ma tufaanga. A tangata whaisau whanga. So Samoa is in good hands and in a good shape, and also i le masina o se tema lena se iba vai atu nei 2.25.
na si I mawa lunga e lunga le GDP po tupe maua le atunu ili pasene. I tu atu. Wha tustusa I tu atu le lua afe le lua sifu male wha. Tolu tesi male fitu pasene. O le inflation, o le taunga tau mea. Le foi la o tātou mawhatia le teimile nei. Ono le taua lea Iran, Isala elu, ia whapea fo I le Middle East, ia ma Amerika. Le foi tātou te polonga lava. I le taua le whai nei, a Lucia ma Ukraine. Nale mea o tupu. Poloka atoa la vaa, e o mai ai vaa swa ue atu, I le atu Pasifika ya fia I ma Samoa. Nale mea o iai, price of gas and oil gallons rises to the top. E matua oso mawalunga le whaabai o le tu o le whee o le tau o le lita e tasi o le kalasini o le pensini ia whapena fo I le swau. O le umi lava la e poloka ai ma le saunga le mule o mai o va o loa e mai e swa u fa pena fo ma va o loa e au mai ai isi tau mafa ese o le atu o le Pasifika o le lalulangi a vatu o le mea fo la le nai vai ai ia le tātou tamau ainga aisea langa ua tele ina tātou whalango lango ia tunu I fafo ma o lo au mai fafo e tausi e le tātou soifua ia so faipea ma so faipea lale me o tupu mo tātou le whaalango I o tātou lima, matangi o tātou lima, ma whaau ngā le whai ai o le tangata la tau ia manana whaau tanga. O e o lo te ia inga, o e ngā lulu e au tau whanua, whawhanga ni au tau moa, sa ula I ila wali ia. Sa ula ila wali ia. O ula le pā moa la uli, ula le pā pua a la uli, ula le pā povi a la uli, ula le talo mua, e ula I whaatoanga mātina e. E ula ina ua whai pole e lata mai e whawhanga ai I a awane I toe sola le ia. I le moana sau, ma mai le fia e fiu e whaatari o tātou. Au Faiva e o I wa amalei loloa ma māngoto ma whioti ai. A lele ua taale ua whaalata mai le ia whawhana. Ia pole ese nā o iai. I le tāli o li onga o tu mua ma pule maona o ngasami. Ala me ina I lau tau talo le nai whai. Te whaatalitali I wa la uolo ia wale tele nao mea ia mai nei. O le moa nai ai tau ma whai sa mo ele watu New Zealand ai sau mai Amerika. Nai tasi se moa e vai peo e vai se alanga o se. O se pofi. Me lana leo no vai atu. Ia. Nau tō whafonga la ia lea. I tu ai ngā tupe nei o le lafo atu e Samoa lo o alofa I le atu nuu. Ma lafo atu o la tau tupe. Le whai mai e tu le epa ma le HRPP le telo tau sanga o tau whaavalea I le atu nuu whai mai. A lafo mea au kou kupe. E sa walu o e whai ei mea ai al kou ainga malto. A fonga ei le inward private remittances lea. E maua lunga atu. Nai lo le tupe na maua. E le tausanga lena tona I atu le luafe lusfu malfa. Tupe maua ia. Mai tupe lafo atu. E tangata Samoa uma mai atu nuu uma o le lalorangi. O lo of tatala ilo na wha malama. Malilingi atu. Mavava ai atu. Ilo na atu nu pele. Fa se lau fitus ful male valu, tesi male tasi miliona tala. In 1 year, money from remittances, private people like me sending my mom twice a week. Le tupe le amatanga le vaiasu.
Yo ai mo kongi le am kanga le vai. Sai va ftai le tua le na faso. Da mo li mau ia le ria ngale. Ne me la foi tupe mo li mau a lengi na le. Le fionga ya tuala pe stamla na ufa ngalwenga. Pe va fia na watu le atou sa vea la fol tupe lontina ile vai aso. E umala na toi la fole o le stupe le stona o le tona i lo matua malana sfulwa i le sa. Tango la e fa popo o le na mea ma oe ma lale ma le isi tangata ia lo lofa i Samoa. E le na o tatou a inga e manuia. E alu le rate na awa umana whaile suinga. Ioi, umana whaile suinga. O na nofo la ia le tono le o le whaaputunga tupe a Samoa e tau Samoa's Foreign Reserve. E fe soso ni ai i le mano. That international currency exchange stays with Samoa's Foreign Reserve account. Le te lo sa Samoa. Fase lau fitful valu tesimale. Tasi miliona tana. Le tupe lo o ta oto nei te tonu o le tātou lava Foreign Reserve i le teimi le nei. E mawhai o na tausi ai Samoa mo lesi se fulu wono tesi ma le lua masina. Mo tātou o loa e au mai i fafo pe amana o mia o loa na. O loa e whai a tātou watinae, o loa e whatau ai a tātou containers o moa ma ano manufasi. Ai fa pena fo i inisi o loa e fa o ngā i le ofiso fa to anga ma fa ngā Faiva. Tupel nanta o toina. Mai le masina o iulai lua fe luas fulum se yo ya ti sema lena fa to umatu nei. Lua fe luas fulma lima la lava o lo lava le tatu fa soa. Mo le si tau sanga ma le afa o lo mua mua nei. So we are in good shape. O le tātou sapalai o tupe. Our money supply pe a whai tātou te mana o mia o le olo o iai le reserve le nā. Tasi le a whe valu se lau se fulu ma le ono tesi ma le o miliona tala. That's the money supply that we do have right now. But the official foreign reserve tasi le a ono se lau 5 valu wafe tesi ma le 5 miliona tala. Afa pe o mai se onge pe pale ngā pale taua lea. Wale o mai ia ni va swau ule o mai ia ni va o loa e mai ni mea ai. A lea ua fautoina lea tunu o te whaata waina. Le whawhanga ina o tau moa tu mea toto i le ele ma le pala pala. Wa ai ni tau whanganga mani puaa mani povi mani a. Oi whai. Lo lava le tupele na em whai una vasoswani ia i tātou. O mai le tātou financial system credit growth rate. Wa tasi le mea le la o na i tātou. E le taimi e te le toi whaangai nai le lau pepa tā la lea. Po si liva po lea lava. O le a tātou whaangai na o le card a le o le nā. O le digital system e whaangai a tātou telefoni. E matau tia. Ia. Tawalunga tuia. Ia le tātou por kalame le so. Tau mana o e sau e whai le tātou por kalame. Ina ia tāu fiai. Ia ma vese atu le loto vai vai. Ia ma whaano noanga fo i sa whengai le nei asu. O le tau le valu le tai ona le la. Sa wala umai ia o uso matua whawhine mai Samoa. Ua vai vai ia lo mātou tina. Ia so alo le ulua ia lii la feitele fa pale pale mata o le alofa o le ngoa atole na o sio matutina e umi e ta wala o fa pale fa pupu au lona ingoa atole na o fa pale pale mata o le alofa mai tala fia ngai le ia lona ingoa ia te ia ona stangata loto alofa ele ngata ia i matou le fa nau fa pena foi ilo matou tama o stangata matau tia o na uinga. Ai, i nei tau sanga uma e tele. Sa wha pale pale ai lava lo mātou tama. I le mātou tina ono
o ami o whawe al joina. O le tala o le tula e valu, ana le lasa matale no aima, io mai lava. Ai ua mai au na o iloa le mawhilo inga le vai asu na se ima vai atu nei. Sa ia tau mai ai, ma whaafitai mai. Ma whai so a upu ia na mātou tina. Wha mai, le atau, savea. O lewa na ufia malolo. Ua ti ngā fwoi lo tina, ua matua fwoi o tau sanga, ua malia lo loto i le anga le lei o le atua. Ma o te iloa e le o toi lava so malosi, ma o vave fwoi o na o ma le taimi o te fia malolo lava. Au tlaa le be ki fia malolo le o langa nei, ua lava lea matutoi moa. Sila fia. Ia, fiwa e wha malosi au atu iai, ia, ua fwoi malango na atu le tau whaitangi au e uso, ma tua whaafine ma whanau, ia, e toa lava le tai. Le walu le nā. O le toi iwa minute le te tūlais, fulma le tasi le tai au nei lava. Ina ua wha mawai atu. Ai toi maua loa ma le tala. Wha no. Ua wha manawai le tua. Ngālu e ngālu mātou tina, malona soifua i le lalulang nei. Ia, e leo se me wha te ia i le loto. E te tonu ma wha tutua i le tua. E le aisi tasi. Na te tū ma te tee i le pule whaito tasi i le tua. Ia al mesili ma le tāua. Sa utala no atu, mau whai atu mama au te alofa i ate oe. O ame umasa e mana oai i ate au, o le ulu matua, o le ulu wa i pepe na wha manu via ai oe le tua. Ai sa o le, whamalo tina, ai sa o le lei oe. O oe o le ulu wa i tama. O oe o le ulu wa i pepe, na fua i mai e le tua, na tau ia o se tina, ma wha mamaluina ia o se tina. Fatoa mua muli mama ia isi pepe. A oe le ulua i pepe a. Io e sa o ila o tausi pepe. Pe o te iloa lofo se tamaititi. Ia le nala. E whanau mai la isi bau pepe umai. Matua matong tong ia le ulu le pepe le nei. I mea le lo matua na whai iai. Ka whanau sa o na tele iloa whate tai pe whape i o na ola ma tausi se tamaititi. Talo whai lo tina. Ia, aluia oe. Ia, ma ave uma wha le tonu mani mai o le tātou wainga, mani wha le tonu o lau whanau. Te iloa le nai, ua fia ma ua malo le finau mai le mātou tamā. Awa e tala no mai a le tina i atau. Tai au, tele tala i whai le tina. I le tina pele. Wai whai mai atau. E mo ini lo na mata. Vava i tu lo o saulo na tamā o so alo le tele lena maliwa se lau ma le ono tau sang. Ai vai atu, e o mai whaatasi ma lo utama. Lea li lewa o na maliu atu nei. Ma wala au i le atua. Ma talo mai i ate i e lisi tu o le veli. Mai. Mai, sauia. Ioi, sauia nei e maha nei atu le mea le maute iai i nei to tele mātou o whatu lo le ama ma vai. Ai toi wa ai la wali ilna i le teimi o lau. O pe e mo ini e o matana. Whai le i ala vea ma so alo. O e su e se la mea o ngai whai le anganga i o le anganga. I le parateisio anganga. O e whai se la kala inga i kua ke le anganga lai whare pui pui. E te tau na te tala i fo i le si tu. So ia leo mai makau anga waku o e o le fo i. Ia e ata si o mātou tina e ui o lea. Ua whai o pēr le fina ngalo le tua. Mātou te talia i na fo i ma le anganga whaalalo. Ma le anganga whaaftai. O le mātou tina was truly a gift and a blessing i te tonu o le mātou ainga, ma te tonu o mātou loto uma. Tā walunga tuai, tele se tala e winga li tina i lea soa tai au, a whai fo i o lo iai nisi a inga o lo whiangai ma mawhitianga, le loi fafunga pa ma le loi mata malingi o no le wala au le tua i o tātou mātua, a muia i tātou, ua wha malo lo fo i le tua. Ma o tātou mawhau i le tele o nei tau sanga sa tātou tausi ai ma le alofa ma le wha maoni i o tātou mātua. Ia, anuia le tina, ia, ma le wha muimoe o le tātou ainga i usoe ma tua whawhine ainga, paolo mangafa o le vātu nei na toi te liu mai. I le tuo le malo, i le tō wha, ia mua avisa, timu ia i ala, i opu so alo leu tele,
le uso pele ia le o fa mana va fo ia le tua ia ngā luenga le tātou tina pele tele e se tala le aso taiao ia ang le tua fa mangalo fo se leo ia real auto maftanga male sunga ia sau seu si fanua le atou sa vele nei lo fa tele mo oe a mese tamam tina matutua ila tau lungo le tātou Facebook page mo le tātou YouTube channel ia lo fa tele atu mo real nei fiafi feloa i taiao soifua Afia maua sosa Omega ka Ia maloi